thangwa puma ikisan le idu cha zo si thieng jing hitam idu cha zo si an che hi han sa hi han don thei kham thei mom thei chep thei kap thei le thangwa puma idu chat ine num zo si chu thieng jing hitam hi tabang hi ita sandiu le inup diu ka ging chapo in thil hi thei dinga igel diu jong ka ging chapo in a hi thei lo sa a hi ti jong het sa hi ti hi kamu su ke jin hi a hin la chi mi tam tan bible thu do anei jing khat cho hi in ado jingule agial jingule abui pi jingu khat chu hi ya chu tu na hi chi tu do hi don but na cham kim ta ini bol dingu bible a ko na simple thei to ma het chip pendinga ini hil chin gut dio in ye chun lunglot tan ngai kin ti ve a ki pat na pan a chei chang ge hi video ve kin ti vin atm chan ala kil na ngai zo si hi pathin phat thei bu i chang ven pathin in hi ta banga thungai thei dinga hin khule phat phai pi hi ahung mo min gel po hi ti vin pathin ngai lut na wanga hi ta bang phat ine hi ti hi het so ke wa ya chu pathin anga lungkot hong ma kineo sa ta pathin thu ingai so ke jing dewa pa kai mena ka hin ti ma in so le viewer ho zo si ding ai phat tin tina kin zong ka hin tau pi jing na hi ve ti chu ka sei do no ma he ye chun lung kyong ta pa kai na thu ke het lo ni he thim sai na thu ta chingam ding le na thu ta ading ngam ding in nangin ka lunggel han san le het thim thina nei pi jing in tia pathin ko mai ki tau jing dingo chu ting ta le ki heina ding thei lo wa ain khwa lampi bing dana no pha na le bui dan ho jong pa kai ka lampi hongin nang ma lung ding ka chon no metia pathin ko ma ki pi la na ine jing wai le pathin na to jing ding a he bui na nei ha sat na nei ma jong le ki za tu jing hi ti ve ki tau pi tu jing hi ti ve chu ting ta le bible thu do nei nom hon jong comment la dunga do na ngai ta ta le hoi te ke chan bol hi ti ve thu ki don but ho le bible kil dei lo im wa jong le very respectful tan se hi ti vin hi tabang ta chum pathin thu hi ani ve khom le le ji hi ti ve ti chu ka sei do no mai in khat waiting le salman bol hi ti vin khat waiting le kitil kho hi ti vin khat waiting le tu sim se hi ti vin khat waiting le bible thil lo be khana tu si ho jong a hi ti zo hi tin hil ji hi ti vin khat waiting le kitau pi tu na dingin se hi ti khat waiting le bible question on ki dong tu ji hi ti ve hi tia chu phat hi iman khom jing diwa atm channel member ro si hi ka hin yem so ke nei vin chu tiang ta le pathin thu hi tua hi char jing jong jinga chung le pakai hung ding nai tul tul hi ta in thagau le ta salama hi chung lam thu jinga krista hung na dinga ki kutna nei puma panila jing pharoi tai ti ka sei do no mai e ai la back to our question thangba pumai ki san le idu cha lo si thing jing hitam hi chi hi iwat ti nga hi le pathin thu chu tu chumin koi do ta ti le han mihem lunggel ngai tu na si le pha igel na wa jong hi ai thei lo ding adi lo ding het sai jing ai mi no mi pa ten acha te anaw te ho chu boy na nup nup ne in lang nan chep num chep min lang na ke kap num ke kap min lang na kham the na nu wa kham min lang pathin na thangba na gel do pole a phai jing e tia a hil nai sai lo ding kai kanu la ka pan jong e hil khapon nang ho na nu le na pa te bi jong na hil kha lo ding mi nu mi pa angai hon jong na cha te hui ta na hil kha do ka ta san po nai pathin mi hem ta sa sim dan hi a pha na ding a hoi hoi na ding pathin mi hem ta sa sim dan he a pha khat ni yong chu ita sa imo he lut jinga jong ita sa dinga phadi kit lo asimo mong khana he sa kha yong chu hen sa sa he lut na le thi na su kit ji ya chu tu nya hi thangwa mai ki san le idu cha lo si thing jing ki ti chu iwet ti nga hi le bible question answer me i bor good ai point thu do pen hi christian te doctrine khat ai pathin thu hin ki chen ta athu thinga hi ine do diu athing le athing lo ki chen ta pathin a khandil ti la e het thiam sa saw ai wanga tu la ya ki hil na chui pi ham iti tinga le thil lo si athing abu om poi ikama chu lu na yoi sunga lu na ipo swai tha tha poi le pathinin pathi bwa pathini thangwa apole a phai jing a thinga bu khanding cham poi ki ti da cho koi tu se do kilo am cho hi cmt la cho pathin adam le if koma cha nel hon hi in na ne hon le na thi dinga hi ati if you eat you shall die ati ai wanga hilanga melma pa diabol chunga na ne hona le na thi hon lo dinga hi ati cho pathin tu se cha kle lam ta ong hei do pia hi le adam le if chu pathin chun ama te ni chu ipia amu da je le amu da ya chu restriction a koi pia na ani num hon khat chu pathin aza da
eng sit ta bang dana akham dana ong hil do hi cho ai ma seten chun zalian ta na dei den ne the ti le anu ma no mi cho ai wa nga chu pathian thu do na chung nung pen hung hi ta cho chu ya chu sim ti la pat na jong mi him chu ne le cha hung kila su in pathin ne lo ding kha ti pen chu an ne a hung chon sia hung ke palai in to a jong hi pathinin athu thing ai ki chin ta a thing hoi ne de ati in a thing lo hoi ne lo de ati ai wa nga chu hi chi a thing lo ho chu mi him te ne kha te te ding don kha te te ding inuk je wa chu pathin tha ko na ki lo thing te te ding gut wa thangwa pumai ki san le i me yo se thing ei jing ki ti cho na ni ti chu pathin thu chi dan mong mong de nam ka so pi te ho i du cha lo siu thangwa puma thing lo ai thangwa puma ba ho hi a thin ding na ta san pon thangwa puma khaw la ngo thin ding na ta san pon thangwa puma tangna mo thin ding na ta san pon thangwa puma gul sa ho thin ding na ta san pon ai le ipi pen ta chu thangwa puma ki san a thing jing e ti wai dem ipi pen cham ipi pen kham thangwa puma ki san al thing jing e ti pen chu thil dang zo si thangwa puma a thing ding thei ding la i he povin i tawai le a thing thei ding thil khat la ompon ai le ipi pen cham thangwa puma ki san a thing jing e ti pen ni pathian thun ne hin a ti pen pen pa chu cho thangwa puma ki san la thing jing e ti pen chu hi chi khat doi na chu hi cho gul sa jong i bui lo piu chu khaw la hoa jong i bui lo piu chu uphu hoa jong i bui lo piu chu zu cha hoa jong i bui lo piu chu ba hoa jong i bui lo piu chu ai wa nga chu pathi ne a sei khat pen pen ne lo ding ati khat pen pen pa ne na ding a hi thangba pumai ki san le bui lo pi chu a thi ngai jeng ki ti cho thil khat se se doi na ho cho na ya chu tu na ka sei good pen hi bible question answer simple ta me me poi doctrine khat he kan ti lo na chu ya chu pathi ne a phal lo khat ne lo ding ati khat a thing thei lo be ding ati khat thangba puma thingai tai iti pe nu chu hoi lai ko na certificate in kila wa permission ka nei tai tiu ham hi chu bible chang yu mi cho first timothy bungli chang kha pa chang ana hi cho ai lagau thing ki chen ta na se ye ninu nung lam le mi kim khata sanna ko na pul ha a hagau ho mi su lam veina do ha le thilo thula hong lung lut diu hi chu ama si le pa het na thi sa ki dap tabang mi palhem thu zo se ho a ko na su do dinga hi amo chun ki chena khamun ata sanale thuta het tu hon thangba puma ane dingu tia pathin til simo chu ne ding aza daw ve aje chu pathin til sim lo si chu phasu ke za in peiding ma cham lo a hi thangba puma ki san le chang linga na he zo tin sim ka ting english pawa khat ben sim kit nya ki chi na ding in translation het thiam theina devin now the spirit expressly says that in later times some will depart from the faith giving heed to deceiving spirit and doctrines of demon, speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron, forbidding to marry and commanding to abstain from food, which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. For every creature of God is good, and nothing is to be refused if it is received with thanksgiving. Sanga na pinazouting la inibat diwi. It's a Bible context mo mong hi adi dia early church khang lai gnosticism ho do na le pho sana sol cha pon ni sei in an lai chu chom en koi te di tunya christian te I doctrine I phu now ine nom pathin a phal lo be khat ne thei a hita in thangwa mai ki san thing jing a hita ya certificate in kla do wa permission I ki sim thu na pe no hi chi pan sat na pen I sei no mai bible chang chu I vet nai le phate ke cha na mu deu ka ta sanin chang thum na pan aji simai le amo chung ki chena khamun ata sanile thuta het tu hon thangwa puma ane dingotia pathin thil sim chu ne ding azadaw ve adi aje chu pathin thil sim zo si chu pasu ke za hin peiding ma cham lo thangwa puma ki san le chang li na pa nai mi tam tan pan sat nan ki si cho adi ta chu hi bible chang a problem ong ke pat nai verse 4 hi cho bible chang cho a problem ei pon a mi ho jon problem in sim now chalai chong hi cho thil dang tam ta ho a thing lo kha chu a thing hi tai ti na ding imang di povin ai la pathin a phal lo sa khat se se chu ne hin ati khat se se chu ne thi na ding a hi cha ko na permission ki lao chu ai wa nga chu a bible chang chu vele chun sa ki ti na sim lo we sa ki ti zaw lo we english pauji nga jang ho foods ati hoi lai chu mit ikila do wa cha chun pathin a phal lo sa khat pen chu ne thei ta I ti wai da na
Bible nong asay lo jo ka sopityo hilaya pathin til sim lo si chu phasu ke za a hi ati pen hi sim tila pathin van leis in simin thingna lo na ho tuya nga ho gancha ho ipizo sen sim su ke a phasu ke ati pathin til sim lo si a phamo ding khat sam poi ain la ai ho in pathin til sim ama purpose a phasu pen pa chu e hon ne ding a phasu ke ta ikila anaw zo hum cho chi e hon ikila koi khau cho na Bible chu vekit tangbo changa na chu ivat na hile aze chu pathin thwa kon le taw na ki thi ngati sa hian nga hian ipi hile pathinin athua su thing ho bo chu thangwa mai ki san ni heti na hi chu English paw jong chu sei chu for it is sanctified by the word of God and prayer pathin thu chun ipi hamani su thing ho chu pathin thu isim vai li het liu chala pathin tun ani su thing ho bo chu thangwa mai ki sana hile apha ya ti na hi chu pathin a su thing lo khat chu thangwa pumi ti ki san chu thieng thau thieng lo di azau jong ka satan foods ati hi chu KJV Bible la ku meat ati a Bible translation of food kitia aban e pawa ne ding kiti kisei peni a Greek pawa chu broma kiti ni ji broma kiti sa se nai lo ne le cha bu iti penu se nai he cha chu an che jong hi the sa jong hi the abon cha ine nom phat phat ho chu broma kiti sa particular ta ki se nai lo hi chu he Bible chang hin chalaya a wording man dan chu sa ki sei la lo be khana chu pathin a phal lo be a thing lo sa khat pen chu ne na thei dinga permission ikilau chu thile thei lo chu ya chu pathin in asu thing ho bo chu thangba ma ki san ninga ti in pathin asu thing lo chu itin ki thangba go jong la chen thing thei di lo he hi chi pen hi chu ine num gut je wa chu Bible cha ko nai thangba ma ki san la thing tai ti pen chu upho sa jong hilo pu chu gur sa jong hilo pu chu adang jong hilo pu chu hi chi chu ine num mi hi chi ne num na dinga hi pathin in thangba mai ki san a thing tai ti u cho diam ka sei chu hi chi cho chalaya ki go vam pel pul hi cho ine nom je wa ai ma Bible hi chi ne ho hi thi di he ti cho kai sei hi lo bi cho ka so pe ti ho amas ben Bible chang chi ga simiti thim pu dan bung som na kha chang sia pa chang ge isimai le chule vo cha ko keng tin ki ka a hin a ke ka jing wangin ane sa ai do a hlei lo ze in ama chu no ho dinga sa thieng lo hi amo san ani lo dingo chule athilong jong na to kha lo dingo amo no ho dinga athieng lo hi be pathirin ne hi be na ti ki la tong kha hi ben ti cho ai ho pi chu la thau tai va dingo soma kha ipi kit dingo na isai wal khale na sa wal min natin ai wangin so pi tio ke se hi na na sa wala pathin thu na na sa uti na in ya cho pathin thu hi merciless ai khat me be le ya cho pathin thu ngai dan no iki chu ni we adam li eve chu pathin a phal lo pen chu gu sedan chu nga a hep na pen a hong man hi chu to ajong pathin ni ne lo ding te amin pha pen Bible ai e ho dinga hep na lin pen le nup sa na pen apong vo sa tui pen e vo sa ne lo chu wang sin pen e mi wang sin e e ki ti na itiu kam chang il ha mun khat ko ma hoi lai tam khat na ka za na chu mi khat ko wa ni sei chu vo sa ne lo le ku wa lai lo chu le chu nga mi ngol pen e adi ki chu na ya chu ko so bi ti ho pathin ne lo ding ati khat pen chu diabol hin freedom ai pi chu no mi sa na na chu bong sang ne dim set kel sang ne dim set nga jong ne dim set chicken a sa jong ne dim set e wanga pathina phalo pen chu satui pen ai het chu sumu na pen ai ne chu income hoina pen a aban ta le custom higa na pen ai man kin chu ya chu hi cho ki ngol le ku ki tempi ti custom ki bol ham ki tikit na hi chui cho setan hi kan nau chu pathin tu pal ke tangal hi ta yo cha setan hi o na diu I tol lo thein lo diu e kan hu cho tu lai mi tam tan pathin phui pi ja ni lo pathin tu ta ki sei ATM chan la pathin tu ta ki sei pi ja min an ni lo thu ki sei ho hi a me na ti su keu cho ai ma zui ta dang an ti ting ta le hi choi an za do ting ta le thu ki sei yo si dang ho yong hi e ta banga ger ju cho hi cho ta bang a bui na lai vo sa be ma bui na lai ti ve ta Bible say hi cho ka so pi to chi zu do ho din hi sao ha zu do ho se so pathin ne le cha athieng ting ne dinga si mi lo pathin mi him te hi athieng ne dinga si chu zu do ho mechanism ko achom dan ham ata sao ko
ibon chawa pathine aphane dingai si mi hi chi oi mi hu lo ham na ibija hi ta jo thui la ju ham kati tunia bible hi chi zu da tia de dele ku ki tia ding bible kha cha ki pi khalo oh ya chu new testament old testament ku ki tia de kha cha jaw pon new testament chu old testament teaching a pon a ki phut doi or new testament ji zo si jong old testament bible sim ngan ani Peter hon jong chi thu ni nil pon sol cha pon hong chi thu ni nil pon pa kai je su jing jong hita bang ki hil na thu ni nil pon ei le pija tu na nang le ke new testament chom be da na pom na na ki wa old testament na pathinin thu pa pen phat theinai chan ne du pen idam theini di wa sei pen ta in nil wa na hita chu chon ji hi ham di thailo de ka so pi ti ho ita sana hita ji chi lai si wa bible chang sim ki ti we a je chu pa kai jin meile chamza ma ta sing lo si chu thua tan ning chule pa kai mi tha chat tama tam dinga hi amo chu acham chama ki thingowa hun sung lai lung thing pung khat nung lama ama le ma ki thingowa vo saphe thiet ta chule ju cha sa ni ho bon chawa mang tha khom dinga hi tin son ne ven a se ye ti ro bi chu pa kai jana se ye ti pa kai tu se chula Isaiah 66 si azo ting le pa kai jin mei ko nga thua hin tan ding ati nai chula chilai translation ka dei pon aje chopa kai jin mei ko nga thu tan ding ati bible version khat pa ko mei ko nga thu tan ding ati hi chu future hi chula da mun mei di la chu vo sanyo nang ki go de ti nai cho thi di he ti cho ka sei hi na walam so pe ti ho ke sei hi na na sa wala bible sei ka sei oh bible sei le tu nya no ho ko mai taman na ta thu ka sei ni ngom hi beta ngay tu tông adam le ifin alol homa tu lal je achu vanui pumpi tai chon sin al hai chula tu ne yong satan in khep na hat pe na mim te pui ni pe ni temperance cho ne le cha thu do le cho ilol hom khat tu lal na me me ji a thina lam zo ki san go poi ti ve sol cha de bung som langa chang som ni na jong sein milim ho na thil bu ne zon tha noi che alol ki me ki that sa san ne le thi san ne hi cha kon ki kang seo thi san ne o jong new testament a jong a ki phal poi bona ain sei kop su ki chi san ne phalo pa jun iti sa thing lo cha thing tai ti ding ham alol ki me a ki that ho san ne ki san kham pa jun iti vo sa chu sa thing he ti ding ham ingai tu ngai thil hi ha reasonable person hi ngai ita san khat ai lo mana chu aki tu lo mana chu bong nil lo ding bible thu si pa chu gel good ding ngai tu good ding he ti hi ibon sawai ki tip naw trong lệ chi simiti win first Peter bung khat chang som langa pa som lagu isim tingai la a hin na ko pau thim mongin nong ho jong nun le khan jau sa thingun aje chu ke ma ka thin je hin nang ho thingun tin ki sunne ti ipizia chu pathin tamangai thin liu ti ham kuwa ho ingol liu beri che mo ingol liu hi nge hinan te choyong so a hin la particular ta hi pital hin ipi pen chi bor wa hi le pathin bangai thin yo ti nam my bible chang sim to aki sunne ti ne pen a hi Leviticus 11:44 pen ain ko ni cho iga simail azena min tile ke ma pa kaina pathinu ka hi ji achu no ho na ki su thing ma athing na hi ding wa hi aje chu ke ma athing ka hi chi hi ain ko ni cho a ko num pen chu sanni a konin ki su thing an ti na hi cho Peter ina sei non pen hi kani number 4 ja chum chum wa sei na hi lo pi cho a sei non pen chu sanni a konin ki su thing min ti ka so pi yo mihim te hi pathinin originally ani sim nan chu theiga se ne dinga ni sim ai le yung chon se tawin an che hin pin ai le an che hin pi zo ki phanin pathin tui sang lian le se ein su mang ni phan an che bai ki tan he chun no a khanga chun ki che thing ho kop sagi a thing lo kop khat ti ai ni khan pi tan sa cho ai ne ding ta jong le a thing ho ne han ti a bo le hi chu ya purpose Israel te ummasang Judah te ummasang Hebrew Torah ki het masanga pa na pathin abu le a thing ni khan sa kha chu idi dana Judah ti ade bu ki ti ji sát thing lo ki ti hi e ho Christian te kyu hi lo Bible choi kha lo be pathin thui lo be hon jong a het cho Hindu hon jong sát thing lo het cho Muslim hon jong het cho ai le nang le ke pathin hing jing ho te I Bible wa ki hil na nei pen pen ten I ti da na a thing lo khan am po I ti jing wa I mui mong vo cha sang a lop jai kui man ham I thil ni oi wa tang bo tu lai muk bang I bol ho jong hi wa tang vo cha lo ma lop hiu ta cho vo cha hu an kunga bu ani ko vetamo jingla al ha yin jo ele tu lai muk bang bo loi vetamo vo cha an ne to ki hi piu mo
vô chân nè tôi biết cái hiu mà mục măng bộ thôi ya chú Jesus Christian lúc bung som ni là khát quý sim ti ngay lệ anh nè một chỗ nên ngol khá vin tê bắt cái hung cái nè hiya chú nè là đòn chung chang ngay ít sa ngol lại tạo wa hi bắt thiên hung đi nó a khang mi tê Sodom le Gomorrah mi tê rồi tông mo zone le than cứu hi lo cho every moral corruption temperance and ya bon chawa corrupted and hiu cho lop jing na mua mang na jing a chep num chep jing a don num don jing on hi cho tu lai lấy sit oi pi ki khi na ma so pite ho thin na ki ti discipline hi cho discipline nga hi cho hi ji discipline nei lo cho pathin ga ma down thing lo de van ga ma khu vo sa hol na ding hi beta van ga ma khu sa phe ha gep na ding mun hi beta adam le if na mun adam le if an anine tabang ne dinga van gam lut di hu chu vo sa go hol le ding hi beta ya chu temperance akam ki tiam lo ne la cha ki tiam lo sa jong ki tiam zo lo chep le mu ma jong ki tiam zo lo khaini raja kani pia jong ki tiam zo lo hol chu hi tabang thin hin khu nei lo ho chu van gam lu lo hil di heti ya chu pathin tun na ta sau pathin in thing a hi pathin hagau chen nai asumu chan chu ke man ka su mang de ati top jing tip top ma sei hi pathin in tu nya hi ke ma ka thin bangun thing wa ti pen hi tu la ya le si na thing lo ho yet no hi secondary hi in a ko thu pi pen chu sa ko nin thing win ati thin thun ki chen ta sei thangwa puma kani thing thailo thangwa puma number 4 thing thailo thangwa puma beri thing thailo ewa thangwa puma vo sa thing thai bible ach beri chep do si pakai jan atha ding hati lo number 4 ki kap do si pakai jan atha ding hati lo kani lo lo zo si ne zo si bible thi ding hati lo ewa nga het sa chu sit na hi chin lo na ki ti het sa chu a thing lo zo si thi di het ya jaw ba chu ewa nga vo sa hi amin pha chu vo sa ni ho thi di het ti chu pathian thon amin pha pen chu ani ho thi ding vo sa ni ho thi ding ta amin pha pen chu thangwa mai ki san la thing tai ki ti chu thangwa mai ki san la thing tai ki ti number 4 beri gamtin ho iko kha lo pu chu vo sa doi na hi bo chu vo sa doi na dinga first Timothy bung li chang ha pa chang na ko in kila du chu permission certificate a dinga pathian to ki ho tu da na ki gelo wa ai wa nga pathian no ati tunin ki gel hi ti ve kani ho cho bible min pha kha poi number 4 la bible min pha kha poi kuwa khaini raja kiti ho beri kiti ho amin pha kha poi ai wa thina hi ti thei wai le bible in amin pha pen chu thina hi poi ti ho loi si satan thui lai mi pitam ta isu manu mi pitam ta khui lo pathin thu inil sa hitabang pastor hitabang thu sei tu hil bible simle hobung lam kai ho zo si chunga pathin thu tan ni ye chun old testament hin new testament hin bon cha pathi mi te thin hin khumangan hin koi ma cha sabwa kisubu koi mam poi peter jing jong ke man sa thing lo kane khangai poi ati sai Acts chapter 10 ye chun tu ni in i bon cha bin pathin thui nga hi ti win pathin thwa ki bul phu theya pathin thun asei bang ta chon ngam ding le hansan nei dingin pa kai min ki tim win thangwa puma kisan le thieng thei ding atio chu pathin thun asu thing ho bo chu in pathin thun asu thilo abu a hi tio chu veisom veiza kum za thangba jang le chun thieng pon te ko so pe tio e hon iki su thieng thu in pathin asu thieng po Isaiah bung som gup lenga na jong ki chen tan sein han khu dunga vo satui thet ta ki tun ho ati pa kai na su mang ding ati e ka thu sei chu nana sa mai theo ai ma bible na ta ai hil je wa ka se pakai jin asu mang ding atha ding atiele ipi sei be du hoi lai chu ke chu ka phat hlem a chu adam da mai pi ka sei ding hem chalai chu hi chu he tu nya che bible chang i sei no chu chom kim ta chom khana minute nga sei chai thi a hin na he thiem te le han ti ka de ya epi ha expansion ka hin bol thu he i chan chu tu ni i khil naw tan tin pathin phat thebu han lang pathin thu ta he thei ding in thagau thing e ho pi han lang ikil na zo si hi pathin ngai lut na thui bo we pathin ngai lut na thui bo ngai lut na di ta pathi ngai lut na diwa kil na ai pakai jin na ne ni let na thi de ti ai wa diabol chu hunga
na ni hon le na thi hon lo ding heta zalian na ipi oi diabol in zalian na pi chu na ki san ding ham pathinin restriction nang ma phat na na pi yo chu na zui ding ham tunin pathin na kilhan ding ham diabol tu se na kilhan ding ham pathin choice na pi koi pathinin na ban zanga nong kaya ne hin ati lo de ain la apha si chu na hi la hi in hi chu kilhan na ti tu nya apha kilhan thei ding in pathim pa thei bo pe taw